ngiring kawitin antuk panganjali taler doa. Ibu Nunas majang ring wikan. Ngiring timbal-timbal sareng sami panganjali. Om Swastiastu. Sadurung lantur pepelajahan mangkin, ngiring berdoa manut agama lan kepercayaan masing-masing. Berdoa ke kawitin. Punapi gatra rainane mangkin, kena nge, sehat semua. Sehat Bu. Dumoga sarang sami kena. Tadosnya nih Ibu Nunas, mangga alit-alite setate eling ring protokol kesehatan. Nggih wau sampun boleh cingakin Ibu punika sampun akeh sane nyarengin. Nah puniki ring catatan Ibu sanetan presida sareng rainane makin, sanetan presida ngeranjing yang tidak bisa hadir niki wenten Hugo, wenten Krisna, Surya sareng ge Eca. Ragane wenten upacara agama. Ibu taler wau sampun ngirim pitaken ring mentimeter. Panggihin ibu sampun wenten sane nyawis. Coba makin ngiring sarang-sarang cingakin. Sampun wenten anak-anak? Sampun Bu. Sampun. Nggih, becik sampun. Materi napi sane sampun kirim ibu ring Google Classroom. Nah, niki akehan sampun patut nggih materinya nih indek anggah unggohing basa Bali. Ibu kirim materi ajar gitu. Alit-alit teh boleh mewacan kudang-kudang keruno. Ada membaca beberapa kata di sana. Coba sambatang siki keruno nampi sana sampun kewacan lirik. Nyongkok Bu. Nyongkok teh. Nah, rate inget kan keruno nyongkok. Nyongkok, ini ke bahasa Indonesianya napi? Yuk, siapa sana uning? Jongkok. Jongkok. Keruno nyongkok ini ke rumah masuk ring bahasa napi. Ini kan iwang, nika bahasa Bahasa napi, Gong Putri, bisa diulang? Putus wau? bahasa kasar. Kasar. Wenten pendapat Bu Eka. ya? Dia nenten iwang, nike nyongkok nike merupa bahasa Madia Bu. Makin ibu ngijen alit-alit materi indit tapi angga ungguhin bahasa Bali ya diaston ring kelas 8 ya di kelas 8 anak-anaknya talar sampun boleh nah makin ngiring tincapang sarang-sarang nih kebanggane alit-alit teh presida tatas mau bahasa Bali nih agar anak-anak bisa lancar berbahasa Bali. Makin tujuannya pepelajaran anggah ungguhin bahasa Bali. Sane ke pertama, mangda alat-alat teh uning nganalisis lengkara mau bahasa Bali. Lengkara ini ke kalimat. Yening sampun presida nganalisis lengkara. Sudah bisa anak-anak menganalisis kalimat. Tingkatkan sekarang menganalisis wacana. Nih, wacana bebaosan bisa nih merupa paragraf, bisa merupa teks dialog bahasa Bali. Ya nampun bisa alit-alit analisis penganggian ngomongin bahasa Bali nih. Bisa lantas alit-alit mengkarya teks dialog bahasa Bali. Sesuai dengan angka ngomongin bahasa Bali. Nih, pangtan iwang. Materinya nih, sampun pasti ke materinya nih. Sane alit-alit baca wacan ring Google Classroom. Nah mungkin alit-alit sarang sami pepelajaran sane makin kemargiang niken nincapang malih pepelajaran sane sampun kemargiang ring Google Classroom.
Nggih, muratiang kruna-kruna ring sor. Nah, pun wenten kruna napi manten, Ibu lunas tulung wenten wacan siki Luna, presida wacan Luna. Nggih, budal, wasta, ya. medem, Nggih. nongkok, rauh, tiang, tusing, pesengan. 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 Suk semua Luna. Ya, pesengan. Budal nih ke artinya pulang. Wasta, Nama. nama. Medem, Tidur. Tidur. Tidur, Bu. wasta nama. Pesengan masih nama. Tapi perbedaannya undingin anak-anak. Pesengan nika alus inggih, wasta nika alus sor. Pesengan halus singgih, wasta halus sor. Iki arah pasangannya mah. Yeni ngalit-alit sampun mewacan ring Google Classroom. Indayang cawis kita kene puniki. Teges angga ungguhing bahasa Bali napi ke tegesnya nih punika. Indayang rate. Angga ungguhing bahasa Bali nika undagan bahasa Bali utawi bahasa jinah nika termasuk Jinah. bahasa Bali napi. Inggih. Termasuk bahasa Bali Atih napi. metaken jinah. Jinah nih kan termasuk bahasa Bali napi. Kalian sani presiden nyawis nggih. Alus singgih, Bu. Kita lihat bahasa. Alus mider. Alus mider. Singgih. Alus mider. Halus mider. Kita nak nikang halus singgih, kita nak nikang halus mider. Makin kacak nggih. Kuda, kruna pipis nikang lah bahasa halus. Asi, Siki, Bu. besek, nggih siki. Tenada ben bahasa halus ni pipis. Iki kan. Jinah. Dadosnya nih kruna jinah nih ke dados anggen alit-alit di alus singgih bisa di alus sor dados di alus madya dados ya waktu karena besek kan yang lah bahasa halus. Ibu micen galah 5 menit selahin malih dicek lagi LKPD-nya nih. Nggih, malih jebos ring aktivitas 3 punika kan wenten mekarya dialog singkat. Pilihin dumun ring kelompok sanajan paling becik napi dialognya nih melebos nika dados presentasikan siki perwakilan kelompok siki. Nggih. Langkara ke pertama, ide mau pesengan kepada alit kewangun antuk ibu kruna. Hingga kruna ke pertama, ide. Kruna ke kali mau pesengan. Kruna ke kepada alit. Kruna ke pertama, ide merupa alus singgih atau asi. Kedua, mau pesengan merupa alus singgih. Kruna ketiga, kepada alit merupa tidak. Kesimpulannya, langkara ke pertama, langkara alus singgih. Ayu Lastri, Om Swastiastu, Rajan semung timpal-timpal makasami, punapi gatra, dumogi setata kena nggih. Giring mangkin kawetin palit bagan puniki. Piantukan bulan basa Bali sampun neket, ngiring iraga nentuang lomba-lomba napi manten sane jagi kelaksanayang. Nah, sira sane madue ide utawi usul lurusang nggih. Murda nyani nika ngai cana aja mbok. Ratih. Mbok, mani rahinan napi mbok? Mbok Putri. Rahinan pun nama, wenten napi ge? Ratih. Ibu ngorain tiang ngai canang mbok? Mbok Putri. Lamun kenten, beli busung malu kepeken yuk. Abi Wikan Bilwalan Aditya mebausang ring kelas indek wabah virus sane mewasta corona. Abi, wewe, uning ten virus sane mewasta virus corona. Ane jani merajalilan tuh. Aditya, mimih jejah pesan awae bener.
Napi mawinan lengkara satu nika kawastanin lengkara alus singgih. Sauntukan lengkara alus singgih tugasnya kewangun oleh kruna alus singgih, kruna alus mider lan alus sekali lengkara satu nika kawastanin lengkara alus singgih sauntukan kasusun ampa lima alus singgih luar ipun kruna ida liwah mau pesengan tawar kasusun ampa siki luar ipun kruna cepada alit. Wajikin, ampunam wajikin. J mangen. Ampunam C. Nah, ini ke mangga uratian sapa sira sane bebawasan sarang sira itu diperhatikan sama siapa? Itu diperhatikan. Ring kelompok sandar wawu ratih talar sampun nika sederhana dialog nih. Ratih sarang sira mbok nyane nggih. Sarang mbok nika tetap angin bahasa halus sarang mbok sakewatan alusnya nih nika madia mencampur karena sampun akrab berarti aja mbok nyane nggih. Selanturnya nih alit-alit sarang sami ibu sampun ngirim link soal tes formatif nika ring Google Classroom tala ring WA grup nih ibu ngicana alit galah da semenit durus alit-alitnya dados nyawis saking mangkin nika wenten 5 soal durusan nggih. Wenten sane benah maka sami betul jawabannya wenten. Wenten sane iwang asiki, wenten sane iwang akali. Tadi jangan sibuk sane kiosan. Ring rahina mangkin, iraga sarang sami mengajahin ini angga ungguhin bahasa Bali. Angga ungguhin bahasa Bali, wenten rasa kruna basa inggih punika kruna alus tinggi, kruna alus madya, alus sor, alus mider, kruna andap, miwah kruna kasar. Jika ini angka angguhin basa sampun kepelajarin sarang sami nggih. Ke bawah taler disebut juga rasa bahasa, undangan bahasa, tingkatan bahasa. Sampun tatas dengan angka angguhin bahasa Bali? Sampun Bu. Senang anak-anak? Semangat, harus semangat Niki. Tenang, jempol 2 ya. Jempol 2. Suk semua anak-anaknya dumogi je sayang seneng. Yang bagus hari ini pertahankan dan tingkatkan lagi. Sane kari kirang. Minggu depan Niki harus kejar. Semangat malih. Ini alat-alat sarang sami suk semua indik pembelajaran remedial, pengayaan, sampune alit-alit teh Ibu cek malah jebos nilainya semata sami. Nah, minggu depan orang pepelajarannya ring kenyemnya luwer madu juro hartin kenyemnya madu. Ladatnya kaditatet aku nek ladatnya galak. Nah, ke minggu depan kita bahas nih ke. Oke? Sane mangkin pepelajahan sampun puput. Ngiring berdoa menurut agama lan kepercayaan masing-masing, berdoa kekawitin. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Suk semua anak-anak.